Alo muntina namite zose limna kahin neun nabonun jingka pha Gamsung Thusoh bohilo Gamdang Thusoh zong hin sejin tia tepna ahung tamta jin Gamdang Thusoh ho zong ihin seji dewa hitai hitol honchun tu jingka dingin Gamdang Thusoh chum ho dia Syria chungchang anasewiti Achisa kum sangni le somni lahat kumchun US force ho Afghanistan kun akitol do zozuun Taliban thingnoi hon Afghanistan Gamsung chu ahin lunwun Afghanistan government thanei na chu Taliban hon anachal tawin a hi ti chu koima be se hello ina umlo di wa hetai kum sangni le somni lakhat August nisim som langa ni khwa Taliban ten Afghanistan Gamsunga thanei na anatu masanguchun President Hamid Karzai kitipahi Afghanistan Gamsunga ama sa pena din mi pilhando Afghanistan Gamsunga alin pen din mun kum sangni le li December ni simsagi ni chun anatuin ama bana thanei na anatu chu Ashraf Ghani ahi ama hin September ni simsom ni lako sangni le som lia kun Taliban ten thanei na ahin la pi chanu chun lam kaitin mun anatuin ahi hitol hon chun Syria gam kum som lathum civil war zovin achi sani hu chun Syria Gamsung zong rebel group hon analu ki tawin ahi haptani ka in thingnoi ho chun Gamsunga hopi len izan hamchu capital city Damascus alunwu masangun Bashar al-Assad vai pu na chu anala pi tawin ahi capital city Damascus hopi la na theidin HTS kiti Hayat Tahrir al-Sham rebel group ho chun gari neule kangni ho tolin gamlai lungchi lun na theiding lampi ho chu atingon Gamsunga sepei ti chu rebel group ho dodalding mi umlova la ahi na theina din panan lawin ahi Gamsunga mi phachom pin basar in sumi te vai hopna Lhuh ake papi jing lion abang chu lungkham na hin kho mangjong ana kirun ahi aji chu Gamsung din mun ol na di lo lai rebel group chum hon Gamsung amun mun analu ki tawin ahi Asad thanei na ahung hi hetman lo le gincha lova HTS thingnoi ho ahung thahin do ji u hi ahin HTS ten Gamsunga cities point mole thupi ho control zong le Gamsung pumpi wang a control nai lo danun a kesin chulle Asad vai hop na Lhuh hi rebel group ho koima apuna puntin ahin itilam dola kilungtu ta Gamsung hi kiwai hom di hamti hi thilbei wang a hi pui aji chu thingnoi ho ka zong ki kaptu na chil hajing ki rehi alangkhadin Asad government Lhuh hi Islamic gamzo sedinga galzo na hi tin rebel lamkai Abu Muhammad al-Zolani jun anapong doi na hi thingnoi ho ahung Machal ki dano hi October la chu Turkey to ke gamgi Syria boulder gam neucha anatu phawwa hichimuna kuna chu aban bana ahin sula peuwa government sipi ho rebel ho hinga ahung ki surrender zowa chu Damascus song ahin to phawa hi Syria gam hi mihim 22 million umna ahin agam hi solama Mediterranean tui khanglin to ki gamgi salama Turkey to ki gamgi lumlama Lebanon langlumlam ti chu southwest lama Israel le solama Iraq le lumlama Jordan to ki gamgi ahi NATO General Secretary na sayna achun Syria athil chan hi phata ve childing a hi ati chule amana sayna achun rebel lam kai hon rule of law agel khova milham hin khule sa khu jana api ngai ati chule amana seiben achun Russia le Iran in Assad a hu zolu na chunga thi mo achanin hi rebel group hon Syria control over Israel ten pan ala danu chu ahi le Lebanon abusa Hezbollah te le Israel te ki do na azong Iran hin nasata a Hezbollah te ki thupi nahi Syrian sipi ho kun ananei jing danu ahi hizong le hichi ki do na kun alha sam che na pau hin thingnoi ho nasata ahung Machal sa danu zong akisei nahi alangkhan in Israel in zong Syria te do na pang purin Iran te garment cha Syrian Gamsunga ki koi el strike and ball khumunahi rebel group hon Syria Gamsung lunwu na hin Machal piu to kilonin Israel ten zong lungthim thu ta kyang pomin galhui ko mangchan Syria Gamsung adia army military facilities meithar koina in achang koina airport chule research center ho bom zakhatlam anala khumunahi Iranin Israel in Syrian boina phatlem chang lain Gamsung alun vu 18 ngona anabolin hi hinla Israel le UN peacekeeping force hon Syria boina lem changa la terrorist boina sim ko ho ven na pan kila hi anatiu hi
achi sa Sunday ni khwa asat vai homna Lhuh akun Israel te hin munpoi mo chum Damascus Aleppo chule hama kiti homun ana etekun chuchi etek na chu gimnei le danin akisei aji chu ato kha ho chu la theyum lo hi chule hichi etek ki bol na ji chu hi le thalle mancha dang ho rebel ho khuna aum ding do da na le deilowa sana anaki chi la pi hi ati asei be na wachun Israel te hin phachom khana din Poland hate buffer zone achi sa kumsang khatzaku somse gilali kuma Syria to akinup to theilo na munjong chu atu pataw in hi alangkharin Israel te tengari Damascus Gamsung to Lhuh akigu ekiti chungchang dem na aneun ahin army personnel howang buffer zone khalin Syria Gamsunga operation abolun hi geldo theichu achi sa kumsang ni le somlanga kumchun Russia injong sipai sanglam Syria mun ana solun hi hichi imadang ji hilovin asat lam kaina ahilo le thani na vian bit na ding anahi hitol honchun Syria government in Russia government chu military base ni anapi nahi khatna chu tui chunga lam hla na le huya lam hla na hi hichimun te ni hi Russia adia vanoi thanei na muntin achut na theidia mun poi mo le thupi mun khat jong chu hi hiji chun Russian asai na achun Syria gamwai putha to jong namte ni khunung thu ding sei khom na ki nei ding a hi ati chukil le France president in jong Syria government tha to ki thu khoma na ki tong ding a hi ati chule asat noya ki susi Gamsung siemphat na dinga panla na thei chana ki lading a hi ati tuni khwa dinga Gamdang Thusoh ade a Syria Gamsung Lhuh chungchang in sei thiu hi chen chuin tin jingni khole Myanmar Gamsunga su pi ho panla dan in sei ki diu hi